Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Tolong ba mentah layak di saat dengan tahu benda. President Jong Kakasi Student Union usamla Lombok Star Wilmarngar ulakan tho ting yo Vice Chancellor jang School ba North Eastern Hill University o Professor PS Chukla daga bakano makumukli nong pinya ya School ba urasu sangap kuman perlu persyang menterkti ekike baro kat adu balapoi hadu put bagi sama pule kinda syong syatkan khamat office trekam jongu Vice Chancellor kabrange bedang hadu menta kene ki jungkut ho jong ni nong elam ka kesu kalong hadin bakla don laiwat ki sama pule jong School ba ne hu ke bela kempang na kadin syatkan baklam puts ni berakot pelong dekat North Eastern Hills University Student Union bat ka KSU ne hu inet kaplas dang nadu santrik mai weng arajar arpusau ha jingi keren bot long lum khubor jong ka Batesi TV hadim ke dilit jongo ya ka samla na Pisabet Marwen ka sama pule jong School ba ne hu kapla sya Sumar ha Civil Hospital Shillong ha ka praterik nai weng arajar arpusau usamna Lombok Star wel marngar uloong baka senggalak pet gor bah me labat sngi ya ke jingi ki jong sama pule balada dan kam ka sen kam ban se bantuklar ya ke jin pin king klong jong wei breu yak School ba ne hu ha ka ne din sya sing et jong ki sama pule ka KSU ala pentip mau General Secretary ka KSU ne hu inep usama Kevin Wanrap mat usama Morning Star shooting ubere dukhat jong ka KSU ne hu inet ru kira shitamjur bala penkit iki sya Civil Hospital Shillong haka janmiat sngi thok dia ka praterik maiwen arhajar arpusau Ay murni. Kan dia halor ni support ni. Hospital sosial yang mana itu rumah sendiri hospital ini yang seluruh Kasih ani meski banakong ngilit ban cungo ban pej ka jingyat sakmat ni ciki tu sama puli bos tu kum kasih ngilit ban ai mesim ban ai ka jisan barba sama puli man sutu wa kini suya ye kun nak bos bor labu kimat jindawa ani fidu tu ba anu pai kum tolong i ba sangat kuman ba bile ban tekti ni berkor kapelong ini semula pulikat di poin-poin dihabkan sensat dengan untuk melau mat ke ofis terkam divisi di negeri yang juga seng meminta kesini lawan jengok di semula benar-benar pening Sumar segel kecing satkan buat kecing poin start topi kami susna drama gini kap dan gak jong tiketri makin tua ke School ba untuk kerlong tangkum ke takaktem pan subha ya kita politikal angkel jumur jumur. Delor kata kepentar pada yang kesengi kuat pada ini bah ke School ba ke Usman punya sakmat cik boleh juga. Makum kolong mentai ke School ba anu kan biar asal. Abang yo sau pat singap tu dia ke jenglong jeman mentah School ba anu berniat jadi. Asal ke bajam samla boleh kolong ba.
Uni itu jong ka skul ba anu hapan mi no skul ba anu dak ba hapan sa gam namar ka pen i ba kini kedom ternam poro kini ke dau ka jugong la terkam jugong ba yul ese ulong fit itu ban sinti kat ka kedan tunggu wai sensilot suba dina yang juga seng ngin sedang syong perkat seni ba ki lat kendi ke ba ngin sele la jong bentah andai nak liang seng ngin si abe ka jingkersan bolong cispa pesen kini samla puli bat kini nanti begini jingekon jingile joki kamdai nam ta kajing toy jom kene kini samla puli mentah dai dan gajing angdut gajing terang ba skul ba anu ka hapat mai ha kom terkam nak ta gawai ke sinam cukai sinam mat gajing syastam joki mentah kendai nam ta ki samla bentang ba tadi nebut ban selit puli skul ba u mat kumuyo skop itu ba ya kai bagimat cenge maki mentah kimpuak syuk samla puli hadis nebut mat keju cengin deh lo kata kanongrem ka pelong ke segmen aji Kristian Barat ba ban kmi denti ba di wai pat samla puli na di wai pat cekap puli per ak ba kin salong ni makisin ke sni ki samla puli skul ba aku kmi sikmat ban ai jing Kristian bat keju ko por inget ba kita kiri pokmat juga jelar wai inget ran hop jikit kli nan taban i ke jing irat skul ba tu inget kum ke por kin ai ka ketiga mon ketiga yang nam taban ai Kristian Barat ba jinglen le dei batik sa stom di samla puli nam tak dan jik tu ba chang ba kan hu skul ba nu kam dei bandan dia tadi tum ti sumat ati yang boro kolong ba mentah layak jik sa tangan tau benda ke bangi kwa ban kong sai kolong ba la da jia ye kin samla puli udam teng jik sa tangan jing ya ki ke jompi ka ba khadu khatwai man sen ba ti dei ditai badan kebor nanti skul ba ko kapal wisi jok skul ba tendai na kaliang jok seng lar ke jingai kuman ngenam la ban batai lupa ka ibung de bele tendai ni la subet ni la su penyor na ke sengi miet la step ni monitor ni kakam pada kam kasa ka seng ban step in de gunul tiru leng se ngem ban se ban step in da ka de gunul tiru nambar ngem kuak ba ka skul ba na ko kehir asut ban ngem kuak berarti samla puli apa skul ba bu kemat kecengi tang nak ada uni wei bureu wa panjenjar king kelong jenglong jemaat skul ba